Nakon popularne 208 i uspjeha koji je polučio, a sukladno Europi, odnosno zahtjevima europskih kupaca, bilo je logično da će taj gradski autić narasti. Na tržištu postoji već neko vrijeme, no prošle godine stigla je i njegova redizajnirana verzija. Dame i gospodo, gradski lavić Peugeot 2008. Peugeot 2008 je gradski SUV, odnosno crossover, koji je u redizajnu najviše promjena doživio sprijeda. Za početak dobili smo drugačiji, odnosno novi Peugeotov logotip, ali i ovu jako interesantnu masku. Nova su nam ova pametna prednja LED svjetla, ali i ova ukrasna svjetla, kako bi ih ja nazvala, koja su nekada bila samo jedna crta, odnosno kao kljova, a sad su 3 crte okomite kao da je lav sa svojim kandžama prošarao. Peugeot kaže da ovaj automobil ima moćan, elegantan i robustan dizajn. A da je riječ o malkice povišenijem automobilu, najbolje ćemo vidjeti upravo ovdje s bočne strane. Nekih promjena ima i ovdje straga. Za početak najveća, a možda i najatraktivnija promjena su ova nova 3D svjetla. Više nemamo Peugeot logo, nego imamo Peugeot natpis, a interesantna stvar kod ovog automobila su i dva auspuha koja su prava. Tesni 2008 došao nam je u GT opremi, to je onako blaga sportivica, a da je malo sportski automobil može se zaključiti i po ovoj divnoj dvobojnoj karoseriji, crna boja i eliksir crvena. Jedna od stvari s kojom su kupci u staroj verziji bili jako zadovoljni je praktičnost Peugeota 2008, što znači da je i zapremnina prtljažnika ostala ista, a ona iznosi 434 litara, što je nešto više od prosjeka klase. Još jedna super praktična stvar kod njegovog prtljažnika je činjenica da se podnica ovako praktično može podići, pa ispod imate još dodatnog prostora za skladištenje nekih stvačica. A kada spustite stražnju klupu, dobit ćete i ravan pod, što je sjajno za utovar većih stvari. Idemo provjeriti koliko mjesta naš Peugeot 2008 ima ovdje straga. Sad kad sam sjela u automobil, primijetila sam odmah jednu stvar, a to je da ima dosta prostora za glavu kada sjedite ovdje straga. Peugeot 2008 ima dva izofiksa i oni se nalaze ovdje straga, dakle jedan je ovdje i jedan je ovdje. Tu iza imamo i ove zgodne mrežice koje se nalaze iza suvozača i vozača. Dobra stvar je što je ovo napravljeno od plastike, pa kad vam djeca ovdje tu sprljaju možete lako očistiti. I tu u vratima imamo neke male pretince za odlaganje nešto manjih stvari. I da ne zaboravim, dva punjača za vaše pametne telefone, znači jedan je klasični USB, a drugi je C. Dobrodošli u unutrašnjost našeg novog Peugeota 2008. Za početak, kao što smo već i navikli kod Peugeotovih modela, imamo ovaj njihov famozni iCockpit, dimenzija 10 inča koji daje 3D prikaz. On se naime nalazi iznad volana i nekako vam je smješten da ponekad volan zaklanja pogled na njega. Ja u ovom trenutnom položaju sve vidim, ali iz iskustva nekih kolega i ljudi koji su vozili ovaj automobil, znam da nekad nekima zna biti to malkice nezgodno i nezgrapno. Kako ja rešim ovaj problem ako slučajno ne vidim? Ja samo dignem sic ili ga spustim. Volan u našem Peugeotu pak je posebna priča. On je, kao što možete vidjeti, manji, baš lijepo onako stane u ruku, malo je sportski džir i malo podsjeća na one volane iz Formule 1. Voljela bih samo znati čemu ovo. Ako te zanima još testova i vijesti iz automoto svijeta, pretplati se na moj kanal Automobiliona. Odmah do vozačevog displeja imamo glavni ekran koji je također dimenzija 10 inča. On je blago zakrenut prema vozaču, podijeljen je na ove kao widgete, tako da više stvari možete odjednom tu tražiti, namještati i pratiti. Klima se namješta u glavnom ekranu. Dobra je stvar što ovdje imamo i prečac s kojim dolazimo do klime. Ono što se još pali i gasi u ekranu je i mnogima dosadna opcija start stop, no odlična je vijest da samo sa par klikova možete to pogasiti.
Meni osobno u Peugeotu 2008 jako se sviđa ovaj jako neobični kokpit na kojem se nalazi i imitacija karbona, a u kombinaciji s ovim zelenim šavovima baš mi izgleda onako top. Ovdje u sredini nemamo neke pretjerane džinđe-minđe, sve je dosta jednostavno, ali funkcionalno. Ono što se meni osobno ne sviđa, ali to je moje osobno mišljenje, je ova piano plastika. Ona je elegantna, ona lijepo izgleda. Zašto ju ja ne volim? Jer ja imam tendenciju sve zapackati i zacapkati i evo kako vam to izgleda, a ranije je bilo čisto. Ovdje ispod ove piano plastike, odnosno ispod prečaca, imamo nešto fora, a to je skriveni pretinac, odnosno skriveno mjesto za punjenje vaših pametnih telefona. S obzirom da nam je naš Destiny 2008 došao u GT opremi, to znači i posebni materijali unutar automobila, a od kojih se meni najviše sviđa Alcantara na ovim blago sportskim i školjkastim sjedalima, koja je iskombinirana sa kožom i ovim efektnim bijelim i zelenkastim šavovima. I da ne zaboravim, vozači u novoj 2008 mogu uživati u blagoj masaži sjedala koja se namješta ovdje sa strane na tipkicama. Idemo se konačno voziti. Za početak sigurno vas zanima kakva je gama motora, odnosno što se sve ispod haube nudi. U redizajniranoj verziji 2008 ne dolazi kao dizelaš. On dolazi kao benzinac od 100 i 130 konja, kao hibrid od 136 konja, a uskoro će nam doći i električna verzija sa 136 i 156 konja. Ovaj naš testni modelčić je ovaj jači benzinac sa 130 konja i motorom 1, 2 i 3 cilindra. Vidjela sam negdje u bespućima interneta da su se neki ljudi malo žalili na preglednost u ovom automobilu. Iz moje perspektive ja vam moram reći da ja nemam apsolutno nikakvih problema s preglednošću u Peugeotu 2008. Što više, super se mogu namjestiti, znači sjelo se može namjestiti baš na različite načine. Pozicija mi je jako dobra i ono što mi se jako sviđa kod ovog automobila, iako je riječ o nešto većem automobilu, znači to je neki gradski suvić, odnosno crossover, on je dovoljno kompaktan da u gradu s njim nemate apsolutno nikakvih problema. Odmah na početku testa nazvala sam ga gradskim lavićem jer ja stvarno mislim da ovaj auto to je. On, pogotovo u ovoj boji, ovoj opremi, krasno izgleda, baš je onako elegantan, jako mu lijepo stoji ova crvena boja. Ali još više od toga meni se sviđa ta činjenica kako se on ponaša u gradu. Mislim da se razumijemo, ponaša se on sjajno i na ovim otvorenim cestama, znači on ima dovoljno snage da onako fino, elegantno povuče. Kad baš govorimo o snazi, ja bih za njega rekla da on ima onako taman snage. Niti premalo, ali opet niti previše. Znači za sve vaše potrebe on ima dovoljno snage. On je gradski kruzer. Što se tiče potrošnje, prosječna potrošnja ovog našeg testnog Peugeota 2008 na nekih 1000 km iznosi 7,8 litara benzina. Što znači, ako primjerice danas natankate rezervoar za 20 eura, to će vam biti 166 km. Idemo sad o onoj najvažnijoj stvari. Koliko košta novi Peugeot 2008? Starta od 23.500 eura, a cijena ovog našeg testnog, znači najjačeg benzinca u GT opremi, iznosi 35.300 eura. Meni je ovo baš tipični gradski SUV-ić koji se najljepše ponaša u gradu i moram priznati da već dugo nisam imala nekog crossovera s kojim sam bila baš onak zadovoljna ko s ovim kad ga vozim po gradu. Sladak je, šarmantan je, sviđa mi se njegova boja, sviđa mi se taj novi dizajnerski štih koji su donijele te neke nove promjene. Tako da sve u svemu mislim da je Peugeot napravio dobar posao s ovim automobilom, ali isto tako vjerujem, iako nisam probala, da je i hibrid možda čak i bolje nego benzinac, ne možda, nego sigurno. Znaš šta je on? On je pravi lavić u gradskoj savani.